Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai rai lang ba kru ke zike ting kumcha na jang kai kana dammai ting chogu Zeme man sa news Zeme ko ne ine hai mena hangya paulia gai dai radle. Namai lut ke North East State Assam ge anui Zeme Assam University gu result pad bige hakka kum unit gine pass te pen me campaign me zi rai lang bete ze rangai dai radle rai lang bige raje lungla dai me pugu percentage ne 73% zai pa kak te bizne BA zai pram zizne ke zai lo zai pakna bige hai chi changbe dai me pugu percentage ne 70% zai pa campaign bizne BA zai pram zizne ke zai lo zai pa chumbige ipungong len ria me pugu percentage ne 66% zai pa campaign bizne BA zai pram zizne nam rengram zai pa madai bige hai ning ile ko me bugu percentage ne 65 zai 48 zai bugu pa kam pe bezne BAP pramziz ne songkai zai pa minge bige chi laklen ne me bugu percentage ne 63% zai bugu classes ne BASCP zai pramziz ne Pesia zai pasrok bige piazin le pa me zai bugu percentage ne 63% zai bugu class ne BA pramziz ne kangnam tu aigum za Assam ge zai ka community ge ne anui Zeme Assam University ge ne pnigu result is exam kampe kai je anui Zeme zitem diga bi bzi ge ne pnui pe re ge Zeme man salam ge ne gto basam pe gai dile zai chirin mak za mailut ke Assam University ge ne anui Zeme exam kampe me misonga zela lo le let's do a churang changai mak be bzi ge ne ai ge ha ka community ge ne kampe mi ji ze lia changai dile Zaine North East State Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne saze freedom fighter haipoza dunang gu statue haipoza dunang mitlezun nubze Manipur makuilong di kloge techu gule je kachele zai chirun makje chuna Manipur makelge haipoza dunang gu pak teleuta zabam zemri teleuta zabambe pemi krol sruk mi bze mate makje nai kum changna jang kai kana sangai festival sogeze teleloi gudle je sali zai aize Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne makuilong dige freedom fighter haipoza dunang gu statue haipoza dunang mi telezun nubze kaira hangge sabze makuilong di Liangnam Senapati district ge baike ji himre tingkom changna jang kai kana mai ge chagang ni festival celebration ge du wang changai je chigine pane ache je sadle zai aize Manipur Senapati district makuilong di kloge haipoza dunangu statue teleuchu ravze haji kremnge changge teleuchu gudle je kachele zai chirin makze makuilong di kloge mailuge liangmai mugu hingi dibe chaga ngi festival ge pane du wang changai je chi hingi be bamje ndriagne tebisona heki permanent bamdra hange pating bata chigine hingi chilra hange je hekis du teleuchu rahange sadle zai hai manango rahange zai hai mna chi rahange je chi changai lo bzigne chi changai dai radle nang chuna screen ge ngau je bambe puize pikige wangai ta di ko dele je ka chule pzizne nilima singha le je chuda zai puizizne nilbir singha le je ka chule zai pa bambe bamzne Assam National Highway Road side silchar tai ge bam ko le je ka chule zai ai pa puichuna nang screen ge ngau je bambe puize wangai ta di bze baike jing kai me dai ting kum chang na jang kai kana mai ge wangai ta di je chuna haji te se chang di je chuna changbe pikige wangai majela muiri leje sale zaichpo puize Hanuman Temple Tulapati Silcherge teti bigine pikige je wangai ta di ko dele je kachele chipo zigene hai mena chuna ipo nong display ge screen ge ngau je bambe puidu je ngau do ma rang changai lo je kachele zai chirin mak je ipo videos du nang cameramas du gi ki je share te ga hange lu nei je lamui dele zai chaugu me ipo puize ai Assam ninge ngau do ma pnuina contact number pnuiza halakara hange rangai bize rangai daira dele 7002879221 banai 6026059742 agete pelak zaindu 9435411099 ipo number zai 9864838206 ipo number ge chogume ipo puidu je ngau do ma halak changai lo je pnuina rang changai lo bizigena aigene rang changai dele
Zai Nagaland gen znai baikeu zi himreke tingkum changna jang kai kana hama mai ge Nagaland go Chief Electoral Office CEO na state level meeting political party mram je ngolu je election wangdai rablam ge meeting te je ntaw hro gai dele je ka chele zai chi ge Chief Electoral Office CEO V Sasan Sekar ne chi meeting ge wangai me member chang je bam je tingkum kum changna jang kai kana ge ne tingkum kum changna jang kai ka chumlung ge anui hai mena adar ge ne voter ge link tebe epic number je link te kam rahange rangai bije po samsdu rang changai dele je sale Zai Indiaram Gujarat Morbi ge bridge gu cable kaha chakang gimbe hria tapke je hazai ge Zeme nam rama ngai ke je chai di be plan te je chuna rescue team ne ka chai pum lupe chang di je mina hang hai ke je hadai ke me gu ka chai pum lupe chang de le je ka chele zai man sa po ge chai si je rescue team ram ne chi hazai ge ngai ke bi ne mina hang hai ke me jan ri pe kai bi je chuna pani je re heu ki ge ne tele je lam le je ka chele zai chi rin mak je chuna re chang ba rescue team ne chi bige kaha tapke je hazai ge zimna ngai kyu gai je chai dim go ka chai pom rames du chuna pe ta je la muire le je sale zai chige bridge kaha ria chakang gime tapke je hazai lungge zimna me ngai kyu di bje hazai put gu put chok je zimna ngai kyu chang je 10 feet kreria gule je ka chele njnai ge man sa po mane mina hang hai ke ria ne chi hazai lungge ngai kyu gai le je ka chuda kane chuna chin chi chakai dai je mina hang hai chum je ringe me chi hazai lungge ngai kyu changai de le je ka chele zai man sa po gai mane sa je chuna rescue team ramne chi ye hazai ge ngai kyu me mina hang hai nam ja nri pe gai ne le je sale zai na Gujarat gu state government mane chi kaha tele ra pe bitinge ting kum krim nge bam ra hange bam chang le ra hange tele ra hange pe dalis du ting kum krim nge bam chang ma pe zigne chige contract te be pe du chuna nimna chirin mak je security spy chang le chige reimra mes du nimna zai chige ticket jo mes du nim kam ne le je sale zai Gujarat state gu chief minister Bhupendra Patel ne sa je chi bridge kaha gu hria tapke je zimna chai di be mina hang ket ge lakmadai ka charang kang je pe gu le je ka chele zai chirin mak je chi bridge hria tapke je ngai ke je ka jam je chuna reheu ki ge bam du tle ra hange mina hang ket ge rangkang je changringe pe gu le je ka chele zai India ram gu prime minister Narendra Modi ne le je national relief fund chang je mina hang ket ge ka charang kang lagna chai di ma hange pe gu le je sale zai chuna Gujarat state gu government mene haji ka chum nulung ne ka charang kang krol kana to je tingkum te sedmana krebam la hange chige bridge cable tapti bje chuna tele loi dai de le je ka chel de le Aigena na mai kru ke zi ke tingkum chang na jang kai kana damai ting chogu Zeme man san nyusa loi gai dele pi gai jang king gai nim le ni je to dele je chuna re chang ba chogu me Zeme man sang king nu je light te gai ma ba ma video je light te gai kam gara hange hai mana je kyam gai je la mui je chirun mak je videos du nang kam le ni je ai po Zeme man sa je share te gai kam gara hange aigena hai na je kyam gai dele